unas otras monedas. Ok, esto es un fado en frisón, pero es también en el internet. Yo pienso que es mejor de dar otra versión de... si funciona, yo pienso que funciona. Vader, Vaderpaal, dat de elkaar uit de paden slacht, dat de blinkapen dwarpen, brein van hemelvarm, de zeeuwen zweeflicht on een onbiedige ballon van een moanne, dat een leerde lene trof viert die wiest, maar een zee, zoute stal, maar een goudgeel berg van zeestrie en een zee die altijd jochtet, fjouwert op een pad, voort. De speten het ziel van een heeg, volle zwatlakte stille nacht, draaien naar roegisling, staren rond de bek. Het joch van tijd versplinter in de sterren en vaderpaten, Venus, rieden ter de nacht van het nood, want eer had het voor eeuwig mighty best. Eer. Vaderpaal. Lo único, lo especial de él es no viva ahora, se ha muerto antes de 3 años, pero es ciego y todo esto es su cabeza, toda la memoria. Y tiene esto es solo 1 minuto, pero tiene los poemas de 10 o 15 minutos. Y todo con muchas palabras y stanzas complicadas. Pero era siempre estar con él en un evento muy impresionante siempre. Tiene un frisón muy fuerte y muy profundo también. Entonces, para demostrar un poco sobre la lengua, él es el mejor de eso. Eso es mi lección de frisón. Eskerrak benetan, Durki gaurko honetan Gasteizera etortzeagatik bere hizkuntzari buruz informazio gehiago emateko. Agian gai izango gara olerki hau buruz jakiteko eta buruz errezitatzeko eta ulertzeko, espero dugu. Eta, esan behar duguna da, hurrengo saioa, azaroaren 15ean izango dela, ordu berdinean hemen, eta esperantoa izango dugu, hurrengo hizkuntza. Pixkat polemiko izan daiteke esperantoa hizkuntza gutxitu bezala sartzea, baina erabaki dugu eztabaida interesgarri izan daitekeela, horregatik sartu dugu. Eta besterik gabe eskerrik asko hona etortzeagatik, eta eskerrik asko benetan Durki gaurko honetan hona etortzeagatik. Hurrengo honetan. Zuetakoren batek oraindik ez badu jasotzen gure boletina, baina ez eskanetzikoa, nahi baduzu e-maila utzi, 15 bero idatzen dugu, eta hemen egiten diren gauzen inguruan informazioa jasoko duzu. Ondo.
Uy.